It's a wonderful day, Ebusha for and that's why Daniel Kupo CC. High attention TV. Medini Kokubo for Michael. Never body did about na Jamaica so I say Quantana so bisa Jumedi and when you go so I wish in ene yane Odi4 Eric Akwasi entry bemaba yene no ena ehia yebebo mpunumpu na yede ena Jumedi no so etimi ede ama na mesraw mekoso kai wo say Dare danyi na bra woje na woye no numbers a yedidi djuma a obetimi afre eye Odi4 eye 0543 40 61 41 61 no number no yebeye na ye the number na to screen the amount na embrace mu no bibia etimi aye kama de amayen ewo eye bebia wo bia brochefo no yeda mo asese da nyina mo jebre na mo hwen Ghana fo so mukure mu twe na bibia etimi aye digital ewo street ni so na do boa ewo camera na chi eye na na je sikapa the honorable man ono ene gina chire echichim camera no ede amaye na Ben ene editor eboama bibia etimi eye kama mitwa me husima me ba me de Odi4 be kire onene asema ye be ka fa ho eye nkokọ mesa adwumadi a edie ne eho enema eye osunsum nya no ye de be bro sisem mitwa me ho aba Odi4 number yi na ene nkasa kran sana waka chem se u data no ope baby ede aka no akwa number no 0543 419160 first number no na Odi4 twetwe komo we call na me Odi4 akotwetwe komo Odi4 na ten me da se ma me twa me share nhwe so okay wo ho efe me da se na me gusu hira wo me da o wan hira me anka be atamfo ya na o hira me so ebiani abresi ko omo ha on say won say mpete omo ha on say nyame hira me nyame hira de wa odi nyame achi nyame hira wa hwan bio da bi wonti ase won say mpete ko mo diom sa o say pete de oni di ball so e asa de ti me kapeta ono enemy so e pete odi di ball so okay okay amatamfo ne mabefo ne ehia kwanfo no wan sem pete okay and ye share wo container so bisa and ekomo aye ba betwetwe ye be kasa afa ye Akoko Mesa ho Akoko Mesa wow nice fragrant wow me kwanda Akoko nkwan me kwanda Akoko nkwan pa me kwanda Akoko nkwan abusafo we Akoko Mesa baby awo bia no so wo hweme a we Akoko Mesa na no ho nkomo na ye ba bedie Odi4 Akoko Mesa den yo mama nchia matiefo ne madofo on zem be kire ni chache sure the aroma chef has given me a different background sure na mama nchia me yere queen oba papa mama nchia mama Juliana America mai na mama nchia papa jikum kakra message ko mi chiao mama nchia papa Odi4 me ya Church of Pentecost the wisdom man me friend Nyansa Bura okwa wotere ho din okasaba akuminu Nyansa sure ese no fa na boden papa nyame hira what I say nti me se ni Nyansa no emu duru me papa me ya Nyansa no emu duru sofo bi a woni pabi ni kopepa bi fi pani ho no kire Nyansa emparedi hu se waye nyame adwuma che don't parade yourself so why nyame adwuma che kope Nyansa fo sei ye papa me ya no mama Nyansa okay what I say sure mama Nyansa ba kasa Nyansa mu tina me kan Nyansa sem me nyimi me ho me extraordinary sure me nim kasa ye ka me pa ochew sure me nim kasa me ka me se ha Nyansa ene ye de nante me nim kasa me ka me se we mpanifo hwem ti se me kan si me parody me ho nyame adwuma na mo me manyame ne parody no sure yeah nti sofo bia wo hwem bia no Ghana sofo nyina me chia wo agi se jimi fo no nko
chise Jimmy for no mo ndi e wonu se we so for na wo Jimmy ajai na hwe nyansa ye ko ne cha ho we eye Akoko Mesa ye den yo me da se Akoko Mesa part of the nature group abode anyankopon abo a ekita Akoko Mesa ade bia kan ya maame nyina nim se maame no tia se ochi adwonwa na ade bia friends adwonwa ye de bofro ye and then na fry to ni o na di we na bofro ye yeah so adweno omu ko no mu kosi ho na ayi efiri mu ba oye tia se fo ni nyanse atete wo fie me da se edu ye de no aboye froye sure omo de boye froye a na de agu na ja ko bi dem ana momone kakra wo na Akoko Mesa nso de very natural ya chim then ye ho aduru Akoko nso ne ye ba twitwa nso a enam se satan na prices mbaye no and the prices about we need more than the prices ne ma ma tika kakra de gomdo as price Akoko nam no na yi nyia na ye den afiri na nkwan na ye so super wow ne ma ma boy nkwan tie papa mu dia no wa kye wuti omo hwe na hwirato eno kye se ba mu yi chop mu no kyerenti ba ma kwa champagne bia onyi chop money a on coat ba ma kwa champagne bia onyi chop money ontimi nkyia wuti dabi man na se men kasa ankyere wo because ba ma bia onim chop money bia we re bon kwan a okyia wuti so eno kye se wo da wo yera se you praise your wife yeah. Thank you etima yeda ma se some ma echi ona se ma de wiase kitama wiase nyina e ma de yeah nti me kasa man se men kanche man sebe ajimifo no na so muntumi enye ne esefata me catch man na so ma se men kan se me kan yeah what I say nti Akoko Mesa no juma na yenim sie di won se me ye kakra ma studio abra yeah aye hwampa yeah nti ne physical aspect no echi adwungum echi Akoko nam ho eye nkwan e bon kwan ase okay nkwan P1 nkwan dewa juma edi no physical me ko no spiritualism no so ne ye se we ye sunsuma de den ne betima ye okay eti je say no say ye hwe de eniwa so betimi ya aboawo ama onkwan aye de be ma ostiwa aye kama me yiri Turkey enu bi na fragrance ni yes na my de yes na o se me what Turkey intini Akoko Mesa no all the time ebi wo sure na ma me nkyere me pese me kyere nyama be numa na nsia aba Akoko Mesa mu de na betimi ya thank you ma me fa na baako fa na baako awofo betimi ka se me bie shop no nkoso me to ade ni nye yi ade ni mpega awofo ade se wo ne se obi a wo hwem bia tie mi ye matombo asala me kyerɛ on se wo be kyerɛ ade na wie na obi afa phone na o san fro se odifo me pese o san sisu me ba cho yesa na o ma adwuma na ye de na ma me what is me tie ma fre sunsum ama sunsum asane na me kasa me nkasa mfiri madwenem me nkasa mfiri mi nim me kasa bai nkonkron tumi ni nature adomara kwa na me de ye adwuma no thank you wudi acha be romance ho sa committee kama yeah awofo me be shop me pese ye tomade me pese shop no mo sanfo be say no because ahonhom bi wo mpe toffee omo pe biscuit omo pade de chocolate na de do be store say eho emra they will come and buy it in the realm of the spirit and adwubia beba no na I say we differ ebebere atiti nyama no go obi a be provision to be a woni bia etemase say motia tan na no say motia wa be fa chingom wa be fa toffee wa be di yogurt motia so me di yogurt e wa honhom a omo yesa na opese oyema o shop no gina no me pa cho ya Akoko Mesa yes Akoko Mesa na Akoko Mesa ya de bia kita so powerful fragrant na nti wo de enso bepa bakata yen yusu da yen dware mu da na apensu a etene ana esunsu inkan iron sheet na wo de Akoko Mesa gum no aposa o posa nyina wo wi a won foda water kakra what I say foda water original one pa o won wi a me pa cha ofasi wo afi kope ya spray lafinte ya spray di guye ku ya de bia me ka spray ho asama na bi pise bia me bo mi tirim na me kasa me pa cho tie me anajo 12 na wo spread Akoko Mesa na waposa no e wo nsurum a wo de pete no wo wi a ahamna che 5 o'clock na wasanso na be mia spray na gu wiem na wa mia bia gu store no sa spray no be pe spray a ehwiam pa na wakasa
eno ne osunsuma de bi a ye be mu odu pa ntimi fantua okay enti se nipa ne hwe wi no person ya no mo frem na ma kire no okay ana obeja audio na ma reply by audio it was 0543 41 41 91 91 60 thank you enti so frem ya afi shop na nimu no before say obepetin be wi no ye fa baby ani patwam bebre abo 3 oba benya 12 oba fa baby ani patwam bebre sa abo sa 3 sa no onya 12 unya 12 no wi ana de aba nti nso no wapetin wi no shop na nimu no obebie fam nipa na ebedi ho aduane sa be say den nipa na ebedi ho aduane ya nti obepe baby omtwam bebre na nwea ofa abo na wasa nwea ofa no asa na de aba shop na nimu na wabie fam kakra na de agu ho nti wapetin awie no na wo de nso na aka no abegu ho na hwe ade wo de nso be fra na aka bucket mu no adware wo wia na ebeka no na de abegu fam ho na afọ wagina ho amia spray na guwiem amra che 5 o'clock mesi sunusuma de bi woni emu odu yentimi nka amontre na wa mia guwiem saa fo ade ba chi 6 o'clock na afọ bi shop no obofo ahwe ye beka se waje duru Akoko Mesa yeah wa be beka se waje duru na odi o pretty strong obi a wo hwem bia me se do it for yourself me I believe in that shade obi se makoda mi ntimi nna makoda mi ntimi yeden enna o pere wakete ne so me pa cha akobesa betima de da boko o fa Akoko Mesa na de atuko jama sire pona de atu pilase o ba da kra wo ebe massage o fa Akoko Mesa yeah na watibi na de sheko jama we sheko jama we sire pa tu pilase ebe massage o kra wontu wa hwa ohun abaye ho na mo sire woni misa Akoko Mesa eye pa de ma apemfo adanti opemfo wanyem na obi kita ni bone na onnim ne ho so hwe wo sa apemfo mo na ma o kontumi do nyama nketenkete ne kontumi do atimi ma ne conduct ayi power pa nyina o de hwe dan ho nyina otimi ne kontumi do na o titi ne conduct ayi enfuturu me ma me ka se mi o se na danfo gebe efafuru o hoda kura o se ne kwado 7 toilet a achen no wani a no homete ye dampeni so what you say ma me no breu yo bro omo fa fura nya ma bebre no mo kondo yeah onam si ahwe obi di asran be ye wa e abrobe e ahwe de onam na we ahwe na ye pemfo na gina no so na de asran ayew what you say oso kondo do keke o kondo obi ahwe otimi ni kontimi do bibia bonyem no se wandi a ne nan kro ntimi ntu na no obi se ne kwado ado obi kru wa ho obi se obi kru ne da apemfo ho rules and regulation nti ma amene mo bre nti enka obi a wanyim sie no wo anapetutu no ukun no wo tran no na wa yede wa posa Akoko Mesa ni sa hwere no omo de afran kuto wonse me posa kra hayhwam no de afran kuto no de asraw wa furu no so aba fam no de asraw adware wi no de asraw be ma no o mo mebe bi wa no mo yire no mo nyima mo pese ba ko dwa o yire nyima on tibi nkuto yeah o sini siase nye yie na mo ma doggy style dia what you see inti na ja wa ko dware na wiatwitwini na nti nyina o mutimi twitwam na nti watwitwini na nti ama no wato bo ase watwitwini bo wura so atwitwi bibia wie no na waye wo de Akoko Mesa frankuto na de asra no adwae ho wo de sra na da mu kra do esra na ne besi bia na asi na asi what you see afọ ba yi pia ne ho dendendenden obi suma yare a enya adwuma obi kita ni bone a enya adwuma Akoko Mesa no beba odifo kwesi atwine ne twe komo container so abisa na abusofo tieniye se owo shop a wa bie ne foforo pese ni pa ebetuguso na okase afeedie miama bre pese mi kofie koda tie Akoko Mesa se papa kan ye no Akoko Mesa tete kakra na de gu buckets bobra pani bi obi anyare mu da na de nyankunsuo a enka nchense ana nsu atene na de gu no waposa
wodi ansuo na fra na edi kakra edia na de ko shop nanim ahomache na ho no ye woni ma bia ye kanchika ho ansa eno de yetimi nka no eye wa fidi su wanhwe ya na wakoka de nka na afi ukofre ahonhoma mo ba ba attack you eteno de eno no for 0543 419160 na saa de no odifo Erika Kwesentwi emeboa wo na ye saa de no eno de free eno ana bia bia wo na mu wa Petrus kana beto ama papa na odi amano papa we di oba ye no o Petrus kedi na adi amano na huhuma de no odi abaso odi bebo atachi TV eni ahwefo etimisrew kwanta na so obisa no eto da bia mo so mo fa me high five man ko mo so me ya de sa me de papa ba enti wo ye sa de na we no spray a sham spray a sham pa de no boarding pebi de no boarding to na fei abo 5 no wako miemia wo ho sa akopim se no nsia bebo na I'm telling you opa eni akiri wa kasaba jonsem ajo nam me na me ka kire